Il-Prim Ministru Malti kien l-ewwel kap ta' gvern li ltaqa' mal-President tal-Parlament Ewropew il-ġdid Antonio Tajani li kien elett fil-kariga t-tlieta filgħaxija. Fil-fatt kien b'din il-laqa li bdew l-impenji uffiċjali ta' Joseph Muscat fi Strasburgu tul il-jum tal-Erba'. Il-Prim Ministru Joseph Muscat awgura lill-President Tajani li ġej mill-grupp tal-Partit Popolari Ewropew u esprima ċ-ċertezza tiegħu li se jkun qed ikompli jaħdem fuq ir-riżultati li rnexxielu jikseb Martin Schulz. Flaqa bilaterali ma' Tajani iddiskutaw ukoll il-prijoritajiet tal-Presidenza Maltija tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea. Joseph Muscat li iktar tard indirizza konferenza tal-aħbarijiet u wieġeb għal mistoqsijiet tal-ġurnalisti flimkien ma' Tajani tkellem dwar l-irwol importanti tal-Parlament Ewropew, ir-rwol li se jkun enfasizzat tul il-Presidenza Maltija. Quddiem il-ġurnalisti l-President Tajani qal li l-Parlament Ewropew se jkun qed jaħdem id fit mal-Gvern tul is-sitt xhur li ġejjin. Stqarr li jinsab pożittiv li matul dawn is-sitt xhur se jkunu qed jinkisbu r-riżultati u li jemmen li l-prijoritajiet magħżula jindirizzaw l-aktar setturi importanti.